Kanigre ka Akashvani Shillong ka khubor man pulia do Richmond Karluki. Kimat bakongsan jang ka khubor man ta ka step. Menteri rang bado kariu la play ka Grand International Exposition of Sacred Piprawa Relics Harai Pithora Cultural Complex ha New Delhi. Ka Election Commission kari kala were barok kinong song ban download ya ka ECI Net app ban ajing mut ban penbahaya ka. Ya ka Maulai Games and Literary Fest arhajar arpun reu la play henin kesngi. Bad Menteri Keterat Ports Shipping bad Waterways ke Sarkar Pedeng uledon lang ha kejingalang bakat nyaw jang ke Central Midterm Conference jang ke Assam Press Correspondents Union ha Tinsukia. Ka kubor ke babanya. Menteri rang bado kariu Narendra Modi henin kesngi ula play ya ke Grand International Exposition of Sacred Piprawa Relics kebedai bad Bhagwan Buddha. Kepelai kerteng The Light and the Lotus, Relics of the Awakened One, Harai Pithora Cultural Complex New Delhi. Haba ajing kran sikipat ba akan negasngi Menteri rang bado ulong bahadian Shispa Arpsan Senam kajing up. Kajing yo pateng jengkari India kelawan Pai Biang. Modi ulong bagi pat ba kari ken yo banle aka darshan bakentang jong kini kisnap bakentang jong Lord Buddha bat ban yo aga jengker ku jong Narendra Modi ula kedau begitu ki barakno ki snap jong Lord Buddha ki persyang bandeli la miki haki yau jong kepertai. Hendrai naga benta keri India kini ki snap kini ki benta jong Lord Buddha bat ki imlang salang jong kini keri. Udaong badai nak kini kadau bagi sarkar kelarai bansang no ya kini ki jing deli lam. Narendra Modi ula banjur bagi India kam dai tang kanong sumar ya ki snap bakentang jong Lord Buddha. Hendrai kedairu ke nong penek ya keriti dostur ke beladon nadu hendai. Ka Election Commission kari kala were borok kinong song ban download ka ECI Net app ban ai jingmut ban penbahaya ka daga bapenan kam ya ka submit a suggestion tab ha kani ka app. Kinong song kila ban ai jingmut adok kishpo tarik mentau benai. Ka ECI Net app ka daga app ka batang ka wei ka bapenya so ya ki sopo teliki app ki bakam menchua. Ki bede bat ki election kom ka voter helpline app ka si vigil ka saksham ka polling trends bat ka know your candidate app nalor kiwe. Ka ECI Net app ka daga weni ki senjam bakong san jong ka commission ka balsyam mapo ka jingalam jong chief election commissioner Ugyanish Kumar. Kajing tray benchna ke ECI Net app kelas sedang hadian balapan benah ubnai jemang jong ke senam balalet. Kirukam persyang jong ke ECI Net app batamai ki penla benai jing syakri kam bahai kinong tap vote. Ka election commission ke pentip bagane ke app ke job bah ke jing persyang hak election yang dorbar tauan ke jela Bihar ke belalong hak senam arjar arpusan bat hak election steng samoy. Ka election commission ke laong bayakan ke rensan lapan bah bat penjanai Katkum ke jing mut na ki Chief Electoral Officer, ki District Election Officer, ki nong pet perman bat kiwe. Kelaban rap ba an sabishar benya ki jing mut, jang ki nong penan kam bat an sepentamai syusyo ikan rensan, kenang bakan kam suk man penan kam ya ka. Ka Commission kelaong baka ECI Net app an saple pat ba mentau benai. Ya ka Maulai Games and Literary Fest arhajar arpun reu la play henin kesngi. La sedang ya ka da kejinga marathon na performance step kebelah sedang na madan he. Ha performance ngipat keladon kejinga lang play pat ba ha ka madan he stadium. Ka organizing committee kelaong bagane kerensan ketemu bandrakhe ya ka sab elaka jugi samla Maulai kejing tebet na katho katar bat ka lariti. Ikongsan na kene kejing lang play lalong Dr. KL Yaubor, Joint Director DHS bat Project Director ka Meghalaya AIDS Control Society. Bat sembut kongsan lalong iba Herring Shang Pliang, AFC Professional Coach bat Coach Jong ka kunhun nilakai football ka Maulai. Kladon kejing ruai bekerpang belai da Freddy Nelson Thangkeo, bat kladon ru kejing ruai ya ka team song da ka choir Jong ka Maulai. Kladon kejing kentiu we kalama Jong ka ne ka Maulai Games bat Literary Fest da kongsan. Layalam ya kejing sim semai da iman bah ku para malnyang ibadai nong ilakai football jong ka kunhun junior jong ke India. Hakini kelempong gendon kejing ilakai baper kum ka football, basketball, kejing kura ke athletics, kejing kop keren pat ba tang skentian ka quiz bat kiwei. Kani kelempong kan kot haka shpo tarik menta ukala lengkot. Ki pulit ki lakem ya khat prangut ki breo ko bayday bagajing sya apniap jang shijor halo kejing kenok men aik suat ha ke distrik Karbi Anglong ha ke Jela Asam.
Kani kejingja kalaja menhakalai potrik no pra kesnam balalej. Hakasnong beluguri munda kabren hakathan hauraghat. Hakabala keno bakini ki arngot kila syak tombor ka kenhon jigi nong snong ki bala syak pengop hakajingit biet. Ki pulit kletho bakini kila not ki bala syak syok baradian bala thang yaki. Kala penlong yaki bakin yapno. Superintendent ki pulet ka karbi anglong upi sing uletho bala itu ginong syak keno bala yok ban kem hado khat prangut ki breu hado menta. Kani ko kubor kawan sapi na ka Akashwani Shillong. Naga Akashwani Shillong ini beteng biang ya ka kubor. Menteri Ketenat Ports, Shipping and Waterways ke Sarkar Pedang, Sarbananda Sonowal nen gesngi, ulapan skam biang ya kebenta badan kam jogilat patai kubor, kum upaya basau jong kesensyar patba. Da keboong, bagi nong tok kubor kidi ginong pet ngor, giba pet ngor ki emlang salang bat kesur basisya jong upatba. Habakran ke jinggalang bakat nyau jong Central Midterm Conference jong ke Assam Press Correspondents Union hatin sukya, Sonowal ulong bagilat patai kubor kidan ke jingit kle ka bakongsan. Haga banyadai ke jinglat luoj ban penpau pertai ke jing shisha, bat ban penklan ke jinglong jong sensyar patba haga pertai ai jing tip ke banang kiu stat. Daga bapenkesan ke kam tok kubor ke badan ke jingkit kle, Menteri ke Sarkar Pedang ula kentui gilat patai kubor, ban bu akmat ke jing shisha, ke jing shania ba ke jing tok kubor ke badan akor, bat ban persya ya ke jing tip ki babakla. Hakapor ba ke jing jaklia ha bernihat kanang long ke ke basngokya na kebenta ki brio baro. Ka Meghalaya State Pollution Control Board kala nang penjus syuk ki kam jongka ban pentikena baki karkhana boper ke badan ha ke negathan ba kentre kam katkum ki kendon ki balabo. Ki kubor na ka Meghalaya State Pollution Control Board kila boru ya ki kenhon boper jongka technical but scientific team ban kemi na kapor syakapor ya kini ki karkhana. Ya kani lale ban pentikena bagi jing terekam kini karkhana kan long katkum ki kendon ki balabo. Bat katkum ka consent to operate ka balabo ban terekam na kapor syakapor. Ha ka jing persyang ban penklan nya ka bentak election shiking dorbar tauan ke jela Assam ke ban selongshen. Ka Seng Kongres kelatung ya ka Priyanka Gandhi Vadra kum ka chairperson jong ka screening committee na kebentak jela Assam. Ya kani lapan mena lengba ka jepun mi kubor belapan mi u General Secretary ke All India Congress Committee u KC Venugopal. Ha ka National Cadet Corps Republic Day kam Arhajar Arpun Rio. Kindon Arhajar Saus Paan Rengut ki kadet jong ka National Cadet Corps NCC bagentup ya praspa kandai puprangut ki kena kentai na kelengkari. Bat kene ke peni ke jingkio ke jingdan ki kadet kentai ya keleng ki jela habai nujor bat ke senam ke balalet. Haba kerana ke jingyalang bagi nong tok kubor nin ke sengi New Delhi halor ke NCC Republic Day Camp Arhajar Arpun Rio. Director General ke NCC Lieutenant General Virendra Vats ulong bagi dan cispa Arpun Yongot ki kadet na Jammu Kashmir bat Ladakh bat cispa Laipu Wengot ki kadet na kathan Thailand mingi jongkari. Uletho bagi kadet bat ki officer na ki arpsan teli kiri baya janru labo bani shimbenta hagi jingrake hapo ka Youth Exchange Program. Hagani ke Republic Day Parade ki kadet kini shimbenta hagi kam boper kentup aga jing siat bagi jing yat parade kaban penkut ru daga rally jong menteri rang ba aduk kari hak arpu praterik menta ubenai. Haba penpa bagi jing klan jong NCC Lieutenant General Virendra Vats ulong bagi jing bon jong kadet ka NCC. Kalakiyo na kakatnyo lak syaka arpau lak ngut kabalong sapo na kasispa ka jing dan ki kadet kentai. Ulapan pauru bahanyo pesan hajar ngut ki kadat kile shimbenta hak operation Sindur. Hagane ke jing terekam lapan terekam ki kadat banyarap yagi bor sensyar patba ba jing kershan hakal yang kakot kakya kentup ru ya ka jing ain snam man snobha. Bat katto ke kubor kalakot akan ke step ke balawan Chapi naga Akashvani Shillong. Hak por prabajeng ne so ke Delhi station naga benta ke kubor agak tin Hindi kaban bot ke kubor agak tin Pareng hak por prakat san minute. Ni penkemal pigi nong sengap ba kapor prashteng naga nega station pinyo ya ke North East News. Kapor menta kala janda partat prabaje.